Uganda we bare kuri ya program Nina mani noza kwichiriza ngo nina mani Nina mani noza kukakasa ngo nina mani Yes, Nkore media nkaburijo DM Swaga ngomazina kandi itwaba kisingire mu kutere kintu kandi kintu nikutera international. So Eliza twakuretere rya fayo byo mwishiki no mwici wa mani munonga kandi n'umuzani wa mani tukurete no mwishiki murungi na akita abenje mutwe mwenda kumumanya buru kumwamanya kandi mubuzabazi bwo bumwe no bumwe kandi Eliza twambaretera basa kumumanya iyo muhagizi we yongere kumwetegereza kandi subscribing na channel yetu kugira ngo nabandi abuturakuretere obe no bareba ijuka program rene kuchibaba Elite Cakes abantu bakaba ko mukora cakes treasure eke braza Oscar yangambira ko wabandu zo kumuyamba atakafiri njema ndiyo ngarakanyuka biona mpurana wa man treasure ngarakanteka teka ntukutuba turya utkishanga kakampara turkutambura turbabi treasure no basa kunyicereza nkakutwara ukaba mukazi wanje abinje mukamureba kandi akazanaje munonga mu film ya Love ya Hati eje yasongo yashohwire we baka so kandi akazanaje munonga utakanyiga utakahurufire yo nkukunda treasure Maka sente nezenje just story kugera ukayamba mama wanje nyonka ni nyamba mama wako nkanta for sente just story karabwo kukunda treasure takasabara kukunda okukunda karete sente ebinkwenda byona nimbasa kubyaiseho icyo kandi tekereza ejo company ya Sonko bakana bageta Real Life Actors kandi niyo yabe nazandiramo mu Hicogu kandi amazina gehege nyine original bamwita Mutoni Morini akazagwaho mu 1990s kuruganka 90 we guess kujangunka 1990 kuzanka 1992 aho niho yazarigwe kandi natura rukungiri nezagwa yahambarara yaminji tumuma kuzanka nezagwa yambarara kandi natura muri rukungiri currently nakora mu boutique kandi nakora mu boutique ya ubakweta anti we kandi watuye nawo kumara ubwire buringwa bakora hamwe akazana movie nyingi munonga Love ya Hati tuyargireho yisha yazana movie yazana film ibakweta akasaro mu rukundo kandi ubwaje mu company ya Jumba oyo ko mutomo agenda kuri kigarika mitwangambira kigarika mina kubuza treasure n'amagezi mpurikiza nyana mukugambire okuruga haki egisha opurire kuna gani nyoko ubwo mushishano za kumshoro kubwena n'ubute natekwa ko kandi nyana kugambire ko nagano kikiriza mu niyoko nkakonsia na kuza na girenda ya kumare myezi mwene egenda yandije yukuri watura umutwe kutina magezi kariho kushema kona yes nani mbagambira ngo akaba akazana filime bakweta kasaro mu rugundo aje gashore 2017 kandi aje filime kakwatayo kandi aje akagizana yamaze kuruga wa Sonko Hotaki baby hula la la hula la la da 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 Ine chintara kore kurega wabaje zapjaza Nkore no muna kunkukumye kunkane kushaba rukundo yamazima no wesigwa ejo rukundo yatari mu buryarya tiburi muntu ngwaino mkundwa konki umberiro mkundwa oye hire ya mu company bakweta Real Life Actors ogo mwicyari single kandi mwa bakumureba hano ndakanamba muza kukatunga ari single kandi bari baza kongera kuzana ndisho film ninga seri film eje gumiza mu continuously
So ogu information ejo twagiha mwana omwesho amusigazi kandi kazi niwe bakweta Mark Bivo ogu ni producer kandi kazi niwe kunagambira studio yakorera muri bageta Freedom Records ogu nawo Omuzani kandi omu filme ya akasaro mu rukundo bakaba bari muhamu ninyongera kubaletera ryafayo ibikwasira abantu babo bamani kandi abajye mu Western Uganda ogu yaba treasure kandi shayo nantukuretera ugo ndijo mwico yazane nawo bakweta Riz abana bakazana filme yakwasireyo mu Western Uganda ku ruge 2007 kushana Hati kushanga ngo filme je chitingire kibanje mayisa ngo ikintu kikaba kigica mani tukusima kabaka sonko kandi when twenda kutaya isa live and clear jobless for now DM Swagana promoted the number 1 ina banzira mushanji 5 binabiri ni 700 for more information and more work. Salute. Makatari. Niwe nani nyina mwe no bwataruhore kanjene. No.